dan i dobrodošli. Top 5 Srbija vam predstavlja 10 stvari koje samo 1% populacije može da izvede. 10. Uvijanje jezika. Leženje jezikom se smatra poprilično nepristojnim i nekulturnim, ali svi mi se sećamo barem jednog ortaka ili ortakinje iz škole koji su bili poznati po ovom talentu. Neki mogu da ga uvijaju u oblik slova U, neki mogu da ga presavijaju kao talase ili da ga uvijaju kao domaću palačinku. Naravno, to je nešto što je skoro svaki profesor smatrao nepristojnim i neukusnim. Godinama se vrtela priča da sposobnost da uvijati jezik je genetski prenosiva, ali ta teorija je odbačena ubrzo nakon istraživanja sa identičnim blizancima, koje je pokazalo da samo 70% njih može da uvija svoje jezike. Pošto su identični blizanci genetski identični, onda bi ova sposobnost za koju se smatralo prenosivom putem gena bila nešto što bi svaki blizanac mogao da uradi. Novi zaključak jeste da genetika ima malu ulogu u ovom talentu, ali dodatni faktor je okruženje i da se vežbom ovaj trik može vrlo brzo naučiti. Mada nisam siguran koliko vas je spremno da posveti koji sat od svakog dana radi uvežbavanja ovog talenta. 9. Hipermobilnost. Većina nas poznaje barem jednu osobu koja je hipermobilna i voli da pokazuje kako može da savije svoje prste skroz do zgloba ili da okrene svoju nogu tako da mu stopalo gleda u suprotnu stranu. Kao i uvek, nakon nekoliko minuta smeha i neverice, nekoliko ljudi će pokušati da imitiraju ove akcije, ali rezultat je uvek isti. Ništa drugo sem neuspeha i nepotrebnog bola. Ove ljude nazivamo gumenim, ali stvar je u tome da se zglobovi tih ljudi pokreću u malo većem opsegu nego kod većine nas. Sve to zahvaljujući ekstra fleksibilnim mišićima i tetivama. Iako se ove sposobnosti u ranom životu smatraju dobrom animacijom na žurkama i okupljanjima, ljudi sa ovim mogućnostima treba da povedu malo više pažnje, jer kako istraživanja pokazuju, veoma su podložni ozbiljnim povredama zglobova, bolu, pa čak i razvijanju retke bolesti koja napada spojna tkiva u telu. Inače, za slučaj da ste se zainteresovali, ne možete sebe istrenirati za ove talente, jer se pokazalo da je hipermobilnost nasledna, tako da neko u vašoj porodici treba da je ima pre vas. 8. Kolicanje samog sebe. Kada ste bili mali, vaša stopala, stomak, vrat, pazuh i bokovi su bili vaš najveći kriptonit, što znači da ako vas je neko golicao na tim mestima, vrlo brzo biste se našli na podu i smejali do suza. To se obično dešavalo ako ste imali brata ili sestru koji je hteo da se dočepa igračke koju ste uzeli pre njega. Bilo kako bilo, svako od nas ima mesta na svom telu koja su izuzetno olicljiva. Ne znam koliko ste primetili, ali kada vas neko dotakne na tim mestima, odmah se nasmejete i kikoćete. Ali kada sami sebe dotaknete na isto mesto, ništa se ne dešava. Pa sve se svodi na naš mozak i njegovu moć predvidljivosti. Naučnici tvrde da naš mozak golicanje prati smehom, jer je to akcija koju on ne može da predvidi i nema sposobnost da kontroliše. Ali kada češkamo ili bockamo sami sebe, naš mozak zna tačno šta radimo, jer on kontroliše te akcije. Ova predvidljivost je ono što zapravo tera vaš mozak da ugasi osetljive oblasti, kako ne biste mogli sami sebe da zagolicate. 7. Nožni trik. Naše telo i mozak imaju sposobnosti koje mi često uzimamo zdravo za gotovo. Na primjer, naš mozak je daleko snažniji od bilo kog procesora i može da obavlja velik broj operacija odjednom, a da vi to ni ne primetite. U ovom trenutku vaš mozak obrađuje informacije kao što su slike i zvukovi, pritom vodi računa o vašem disanju i balansu, ali pored svih tih radnji koje može da uradi, on ipak nema granice. Na primjer, multitasking u određenim situacijama.
Pri tome ne podrazumevam sposobnost ispijanja piva dok drugom rukom grabite grickalice, ali ako pokušate da podignete svoju desnu nogu malo od zemlje i da je rotirate u smeru kazaljke na satu, dok pri tome svojom desnom rukom pokušavate da nacrtate broj 6 na parčetu papira, ako to pokušate, primetit ćete da vaša noga menja pravac rotacije i imitira pokrete ruku. Pre nego što se bacite na ove pokušaje, dozvolite da vam uštedim nekoliko minuta i da vam kažem da vaš mozak nije sposoban da izvede ove vrste pokreta. Naravno, ako spadate u nekolicinu onih koji to mogu da izvedu bez problema, to znači da ste žrtva neke moždane traume ili da imate jedan od onih specijalnih mozgova. 6. 2 smera. Naše oči su poprilično neverovatne, omogućavaju nam da vidimo veliki spektar boja i omogućavaju nam da vidimo slike velike rezolucije, što čak i najnovije televizore ostavlja u velikom zaostatku. Naravno, oči imaju svoja ograničenja. Kroz veći deo našeg života oči rade u paru, uvek gledaju u istom smeru i u isti objekat. Nismo ništa nalik kameleonu koji može da svojim očima upravlja tako kako mu je volja, nezavisno jedno od drugog. Naravno, postoje neki koji imaju jedno lenje oko, što znači da očni mišići ne rade zajedno. Jedno oko uvek izgleda kao da gleda u drugom pravcu. Ono što treba da imate na umu jeste da ovo nije niti namerna, niti kontrolisana akcija. Sada se sigurno pitate šta je sa onima koji mogu da ukršaju svoje oči. Ovo jeste veština, ali nije ništa nalik kao da jedno oko gleda u suprotnom pravcu. Tako da ako naletite na nekoga ko može da jedno oko kotrlja na gore dok drugo gleda na dole, onda uživajte u ovoj maloj predstavi, jer to je sposobnost koju malo ko od nas može da izvede. 5. Mrdanje ušiju. Verovatno ste svesni da ja nisam neki medicinski stručnjak ili slično, ali ono što svi znamo jeste činjenica da naše lice ima popriličan broj mišića koji nam pomažu da žvaćemo hranu i otvaramo oči svako jutro. Ako malo razmislite o tome, svaki pokret i izraz koje naše lice napravi je pažljivo koordinisan pokret raznih grupa mišića. Najpoznatiji primjer ovoga jeste podizanje jedne obrve, kako bi se iskazali osjećaj iznenađenja ili čuđenja. To je nešto što malo ljudi može da uradi efikasno, ali mrdanje ušima je skroz druga stvar i to je tek sposobnost koju jako mali broj ljudi može da izvede. Za ovo je zaslužna evolucija, jer kako su ljudi evoluirali, ova sposobnost je postajala sve ređa i ređa. Danas svaka 5. osoba može da mrda ušima, što ne znači da su zaostali u evoluciji, već znači da samo mogu da kontrolišu određene grupe mišića koje većina ne može. Ako se smete ili dižete obrve, možete da osjetite neke od tih mišića koji se koriste za mrdanje ušiju. Tako da ako posvetite dovoljno pažnje ovim vežbama, možda ćete naučiti novi trik kojim ćete moći da fascinirate svoju porodicu i prijatelje. 4. Pljuvanje. Svi mi možemo da pljujemo, ali ovdje ćemo pričati o specijalnom pljuvanju koje malo ko može da izvede. Verovatno mislite šta je ovo sada, pa i ja mogu da daleko pljujem. To nije ništa posebno, ali ono o čemu ja ovdje pričam je malo drugačije. Verovatno ste vidjeli one snimke ili slike u kojima životinje ispaljuju otrov ili sličnu supstancu iz svojih usta. Pa, to je nešto što i ljudi mogu da urade, samo sa pljuvačkom. Postoji šansa da ste kad tad to uradili neplanirano. Da biste ovim ovladali, morate prvo da ovladate kontrolom nad svojim pljuvačnim žlezdama. U suštini, treba da sakupite dovoljno pljuvačke u vašim ustima. Nežno naslonite svoj jezik na svoje nepce, udahnite duboko i zatim jako pritisnite svoj jezik o svoje nepce, dok pritom svoju vilicu gurate napred. Ako ostvarite dovoljnu snagu, mala količina vaše pljuvačke će izletiti iz vaših usta. Samo nekolicina je uspela da ovlada ovom tehnikom do savršenstva. Ostatak nas može samo da napravi budalu od sebe, pokušavajući i na kraju završiti sa time što su ispljuvali ili izbalavili sami sebe. 3. Nezavisni prsti. Evo vam testa. Stavite svoju ruku na sto i pokušajte da pomerate svaki prst zasebno.
i primetit ćete da to zapravo i nije toliko teško. Sada pokušajte da uradite isto sa svojim stopalima. Stavite ih na pod i pokušajte da krećete svaki prst zasebno. Primetit ćete da ste najlakše uspeli da pokrenete svoj palac, možda čak i prst do njega. Ali kako se krećete ka najmanjem prstu, primetit ćete da to postaje sve teže, a za neke skoro i nemoguće. Naučnici kažu da je za ovo kriv nedostatak vežbe. Kako ste se rodili, pokušavali ste da svojim prstima dohvatite ili uhvatite sve što ste mogli. I kako odrastamo, koristimo stvari kao što su olovke, telefoni, viljuške i tastature na dnevnoj bazi. Oblast mozga koja kontroliše naše šake je dosta razvijenija od dela koji je zadužen za nožne prste, zbog čega većina ljudi ne može nezavisno da pokreće svoje nožne prste jer nisu dovoljno vežbali. Ali ljudi koji nemaju ruke su nam pokazali da kroz konstantnu upotrebu vaš mozak može da se istrenira da pokreće vaše nožne prste, isto kao i prste na rukama. 2. Buljenje očiju. Sigurno ste gledali onaj stari naučno-fantastični film u kojem je Arnold Schwarzenegger izložen atmosferi Marsa, zbog čega su njegove oči krenule da iskaču iz očnih duplji. I verujem da je to barem malo zgrozilo svakoga od nas. Znamo da ljudi širom sveta imaju razne boje očiju sa raznim veličinama, ali u većini slučajeva njihove oči su bezbedno ušuškane u svoje očne duplje. Ali naravno ima nekolicina onih koji mogu da učine da im oči izgledaju kao da su izloženi atmosferi Marsa. Naravno, neki ljudi pate od oboljenja ili infekcija koje mogu da izazovu upale očnih mišića, što može da dovede do toga da oči malo iskoče van. Ali neki su demonstrirali svoje sposobnosti da izbacuju i ubacuju svoje oči van njihovog prirodnog položaja. Za većinu nas ovaj poduhvat se smatra nemogućim. Ako biste pokušali da izvedete ovaj trik u javnosti dok gledate ovaj klip koji može da bude opasan po vas, jer ljudi u vašoj blizini će se dvoumiti između toga da li doživljavate infarkt ili se baš prepadate zbog nečega. 1. Uvlačenje stomaka. Prvo bacite pogled na ono što ova devojka može da uradi. Pre nego što pomislite nešto, ova devojka nema nikakve poremećaje pri ishrani ili nekog vanzemaljca u svom stomaku. Ono što ova devojka može da uradi je veoma uznemiravajuće, ali i efikasno. Kao što vidite, ona uvlači svoj stomak izuzetno visoko, što dovodi do toga da ju jasno vidimo trebušne mišiće, kukove i rebra. Svi znamo da smo kad tad imali trenutke u životu kada smo malo uvlačili svoje stomake, kada bi neko atraktivan prošao pored nas. Naravno, većina devojaka je dobro upoznata sa ovim trikom. Dovoljno je samo da pogledate njihove slike u kupaćim kostimima i vidjet ćete skroz ravne stomake, što je sve u granicama normale. Ali sposobnost da uvučete svoj stomak do ekstrema, da ostavite veliku šupljinu, je poprilično neobična. Kako starimo, naša tela se menjaju i malo se popunjavamo, što smanjuje naše moći uvlačenja stomaka. I to bi bilo to za današnji video. Ukoliko želite, možete pogledati Raletov klip od prošlog puta ovde, da.